Hei roto I te rua te tau, ka whakahoungia ake e te uepu o Tāmaki Transformation, neke atu I te kotahi mano ngā whare o te takiwā o Rua Pōtaka. Hioi kei tua noa atu ngā āwhina me ngā āwhero o te uepu nei I tērā. He whakatū I tētahi tohu nā rātau anō I hanga. He tohu mo te whakawhanake I te hapori o Tāmaki, ko wai hoki I kite ka noho ko rātau hei tauira tuatahi o te kaupapa. Created business opportunities, and as such we've created our own business, me and the group of us that have created the logo for Tāmaki. Nā Tāmaki Transformation kua whai pakihi e nei tauira Māori tokotoru, me te aha te kaumāwaru noaiho o rātau pakeke. He ratonga e hāngai pū ana ki te rohe o Rua Pōtaka, hauwhā o te hapori, he Māori. You know, it's quite a disparate area and Māoris are working in isolation, in reality, and it gives us an opportunity to come together and to work it out together. In terms of improved housing, job opportunities, training, education, but also economic development. E rima ngā tari ka wanatanga kua whao moni ki roto o Tāmaki Transformation, e rima te kaumārua miriona tāra te uara. He oi he kaupapa tēnei e mahi tahi ai auatari ki te mana whenua me te hapori o Rua Pōtaka. So those agencies have got to work in different ways. Got to listen to people in the community, find out what isn't working and work together with the community to do things differently. Hei roto I te toru tau, ko tahi rau e rua te kau ngā whare ka whakahoungia e te ratonga nei, he oi ngā whāinga o e nei tamariki, he ahua ngā wari ake I tēnā. Our vision, well obviously comes to money. Our vision is to get money. Mā te huruhuru, ka rere te manu, ki ngi kiriona te karere.